Nyuma y'ibitero biremereye cyane leta z'umwe za Amerika yagabye ku gihugu cya Venezuela isaa 8 zikiri saa 9 z'igitondo mu ijoro hagati ku tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2026. Igitero abanyamerika bise ngo ni Operation Absolute Resolve, igihe Special Force idasanzwe leta z'umwe za Amerika ya Delta Force n'abandi basirikare b'abarakare bajegezaga bikomeye mu rwa mukuru wa Venezuela Caracas, bakawugushamo imvura y'ibiturika, bakawurimbagura bikomeye ahari ibikorwa byose bya gisirikare, bakaharasa by'umwihariko hari intwaro z'ubwirinzi ku bigo n'ibirindiro bya gisirikare hirya no hino mu gihugu ndetse no ku bubiko bw'intwaro z'iki gihugu. Ibyo babikoze vuba bishoboka ndetse mu gihe cy'iminota mike cyane baninjira mu rugo kwa perezida w'igihugu Nicolas Maduro, binjira mu cyumba cye we n'umugore barabashimuta batumva batabona paka bagejejwe muri gereza za leta z'umwe za Amerika mu gitondo cyakurikiye iryo joro. Ibi byateye ubwoba no guhinda umushyitsi mu mitima y'abaperezida bayobora ibihugu bigiye bifite ingingo nyinshi bitumvikanaho na leta z'umwe za Amerika. Ababyibuka neza barabizi neza ko Donald Trump wa leta z'umwe za Amerika nyuma y'iki gitero mu biganiro yagiranye n'itangazamakuru yaciye amarenga ko igipimo gikurikira ari ukurasa byo kwica cyangwa gufata buhene umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran wari Ayatollah Ali Khamenei. Ibi ni byatinze ngo Trump asohoze ibyo yavuze kuko mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 leta z'umwe za Amerika yagushije imvura y'ibiturika na za misile mu mujyi rwagati wa Tehran ni muri Iran. Ni ibitero by'inkurikirana abanyamerika bise ngo ni Operation Epic Fury. Mu gukurura imbarutso misile za mbere barashe muri Iran zasekuye ku rugo nyakuri rw'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran. Inzu yose ijya hasi iraturitswa biremereye cyane bo muyonga, abari bayirimo bose ni hasigara n'umwe wo kubara inkuru. Nyuma y'imyaka 40 yose ahangana na leta z'umwe za Amerika, Ayatollah Ali Khamenei niwe wishwe mbere muri ibi bitero we n'abandi bayobozi bakuru barengaga 30 bari bahagarariye Iran by'umwihariko mu nzego za gisirikare. Ibi nubwo byaje guteza intambara nini cyane hagati y'ibihugu byombi leta z'umwe za Amerika na Iran, ariko nanone byongereye ikikango mu baperezida benshi bisa nkaho bazamuye umutwe kuri leta z'umwe za Amerika, kuko iki ni ikimenyetso simusiga ko umukuru w'igihugu wese utavuga rumwe na leta z'umwe za Amerika ahari hose atagomba kwicara yizeye umutekano we mu buryo bwuzuye, kuko akanya kariko kose yahura n'umujinya ukomeye w'abasirikare n'intwaro by'umunyamerika. Umwe mu babonye ko ibyo bishoboka cyane ko nawe muri ibi bihe yakwicwa ni umubana mutwe witwa Kim Jong UN wa Korea ya ruguru, kuko nawe ari ku rutonde rw'abantu ba mbere leta z'umwe za Amerika imaze imyaka irenga 20 yose yifuza kumukura mu nzira, banategura uburyo bwinshi bwo kumunyuzaho akanyava ariko bikanga. Uyu mugabo utavuga menshi mu kwirinda ko igihugu cye cyazinjirwamo n'indege z'intambara z'umunyamerika zikaba zamuturaho ibimisire, nawe hari ibyo yamaze gutegura byabera akaga n'inzozi mbi leta z'umwe za Amerika mu gihe yagerageza kumwica nk'uko bahitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Kim Jong Un yaremye system iri automatically, ni ukuvuga ko iyo system yikoresha ubwayo bidasabye ko ari uyiyobora. Ni system ikoze ku buryo Perezida Kim wa Korea ya ruguru aramutse ahagaritse guhumeka umutima we ugahagarara gutera, ako kanya misile zose z'iki gihugu zifite ubushobozi bwo kwikorera ibiturika bya kirimbuzi byatabyirasa mu kanya nk'ako guhumbya, kandi gahunda yabyo aba ari ukwitura mu mijyi ikomeye cyane ya leta z'umwe za Amerika igaturika biremereye cyane, igashya igakongoka ikagurumana nk'uko byagenze Hiroshima na Nagasaki ho mu Buyapani mu gihe cy'intambara kabiri y'isi yose. Bivuze ngo Kim Jong Un niyo yakora impanuka y'imodoka ikamurenza umuhanda akabipfiramo, nta kabuzi yo system yahitirasa ibisasu bya kirimbuzi mu mijyi irimo za Washington DC, New York, za Los Angeles n'ahandi henshi hagaturika ku butaka bwa leta z'umwe za Amerika. None ibi bisasu bikoranye n'iyi system ni bwoko ki ku buryo bishobora kuva ku butaka bwa Korea ya ruguru bikisekura ku butaka bw'igihugu kidahangarwa mu isi cya leta z'umwe za Amerika? Ese leta z'umwe za Amerika yabyitwara mwite mu gihe yabirashweho n'iyi systeme yakorewe kurimbagura bya burundu ku butaka nyakuri bwa leta z'umwe za Amerika? Mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni wabararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi, ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose.
umuganga ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Korea ya Ruguru ni kimwe mu bihugu byinshi cyane mu isi bitumvikana na Leta Zunze za Amerika, kikaba kimwe mu bihugu bike cyane bitumvikana na Leta Zunze za Amerika, ariko nanone bifite ingufu za gisirikare ziremereye cyane ziyemerera kuba umwe mu banzi batatu bakomeye b'igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Ni igihugu gifite byose bikemera guhagarara cyemye imbere y'Abanyamerika bombi bakavugana barebana mu maso. Rwose ni ibintu bigaragarira buri wese ko Leta Zunze za Amerika iciye muri humye Jong UN wa Korea ya Ruguru yahita imunangura ikamuvana mu nzira nk'uko byagenze ku barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran biciye mu bitero biremereye cyane by'Abanyamerika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ku 2026. Gusa kuri Jong UN we hariho itandukano nini cyane rigomba gutuma ibyo Leta Zunze za Amerika yapanga byose igomba kubigendamo gake cyane, kuko ihubutse igapfa kohereza indege z'intambara zabo ngo zirase muri Korea ya Ruguru. N'icyo gitero cyahitana Jong UN mwenyewe nyirizina n'abandi bategetsi bakuru b'iki gihugu, ariko bishobora kurangira nabi kuri Leta Zunze za Amerika ikaba yabanza inda hasi kandi ariyo yabitangije. Impamvu Korea ya Ruguru ni igihugu kirenze kuba gifite igisirikare gikomeye gusa, birenze ko bafite ububiko bugari cyane bw'intwaro z'urugamba. Ubyumve neza ko iki gihugu kiri mu bihugu 9 byonyine ku isi bitunze ibisasu bya kirimbuzi. Sanga utekereza neza aka kantu witonze. Mu kwezi kwa mbere ku 2023 Korea ya Ruguru yivanye mu masezerano ya NPT, Non-Proliferation Treaty. Aya ni amasezerano yasinywe n'ibihugu hafi ya byose mu isi, akaba amasezerano abuza ibihugu byose gutunga no kugerageza gukora ibisasu bya kirimbuzi, ndetse n'amasezerano abuza ibihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi kongera gukora ibindi, ndetse akanategeka ibi bihugu kurimbagura bya Burundi ibisasu bya kirimbuzi bafite mu bubiko byose. Mbega ni amasezerano yo guhagarika ikwirakwira ry'ibisasu bya kirimbuzi no kubica burundu kugira ngo bitazongera gukoreshwa ukundi, kubera ingaruka mbi z'umurengera ziterwa n'iturika ry'ibi bisasu mu gihe byaraswa nk'uko byagenze Hiroshima na Nagasaki mu gihe cy'intambara kabiri y'isi yose. Korea ya Ruguru yivana muri amasezerano byasaga nkaho yiyemeje guhangana byo kugaragurana na Leta Zunze za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye, kuko yari imaze guhitamo inzira yo gukora byeruye ku mugaragaro ibisasu bya kirimbuzi byari byarabujijwe n'ibihugu byose mu isi. Iki gihe Leta Zunze za Amerika nigeze yataka Korea ya Ruguru ngo ihame n'imvura y'ibisasu, kandi Iran yo ibigerageza. Leta Zunze za Amerika na Israel bahise bayitangizaho umuriro w'ibiturika biremereye cyane wanaje kubyara ino ntambara nini cyane hagati y'ibi bihugu byombi, Leta Zunze za Amerika na Iran. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku batura Rwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics, iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha niho usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane, ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ibaze ko Leta Zunze za Amerika itigeze irasa muri Korea ya Ruguru icyo gihe, kandi Korea ya Ruguru isibye ko yari imaze iminsi icukura ikanatunganya ubutare bwa uranium na plutonium, ariko ubundi yari taranakora igisasu cya kirimbuzi ngo kigerageze byibura ngo biba ari byo byateye ubwoba Leta Zunze za Amerika. Ubyumve neza ko Korea ya Ruguru yagerageje igisasu cyayo cya mbere cya kirimbuzi ku tariki 9 z'ukwezi kwa 10 ku 2023. Icyo cyari igiturika cyari gikozwe mu butare bwa plutonium. Ni igisasu baturikirije munsi y'umusozi wose kirawegura, ariko nanone cyari gito cyane ugereranyije n'icy'Abanyamerika barashe Hiroshima mu Buyapani mu 1945. Niyimba mu gihe Korea ya Ruguru itari yakagerageza igisasu cyayo cya mbere Leta Zunze za Amerika itarigeze yataka,
kuyata kubu biragoranye cyane kuko uyu munsi Korea ya ruguru yicaranye ibisasu bya kirimbuzi birenga 60 mu bubiko bwabo, kandi kimwe muri ibi bisasu kiramutse kirashwe ntabwo ari icyaturika ngo gitware ubuzima bw'abantu batanu, si abantu 10, si 100, si 200 bapfa bonyine, yewe se n'igihumbi, nta nubwo ari ibihumbi 10 gusa, ahubwo ni igisasu cyarimbura umujyi wose ukaba amatongo, amagana y'ibihumbi by'abantu bagahita bahapfira ako kanya, ibikorwa remezo bikaba umuyonga, hagasigara umwotsi n'ivu byonyine. Na nyuma y'iryo turika ibindi binyacumi by'ibihumbi by'abantu bakazicwa n'ingaruka z'uko icyo gisasu kigeze guturika. Bahibaze noneho ko uyu munsi Korea ya ruguru bifite birenga 60, kandi n'uyu mwanya mvuga ibi bari gukora ibindi byinshi cyane byo muri ubu bwoko. Ubwo leta z'ubumwe za Amerika yatakaga Iran yihora gukora ibisasu bya kirimbuzi, ukusi kwari ukwataka Iran gusa, ahubwo leta z'ubumwe za Amerika yasaga nk'iyerekanye ko uko bakuye mu nzira umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran agapfa yishwe na misile z'umunyamerika, ari nako byoroshye gukura mu nzira ikindi kinani cy'ikibana mutwe ku rwego rwo hejuru cyitwa Kim Jong UN. Ibi Kim Jong Un yahise abifata seriye cyane, maze ahita arema systeme y'igikenya ihuza ibisasu bya kirimbuzi byose bya Korea ya ruguru n'umutima we nyakuri. Ni systeme iremye ku buryo umutima uramutse uhagaritse gutera niyo byaba iby'agahe gato, ibi bisasu byose bya kirimbuzi aho bibitse mu masegonda mbarwa byahita byitegura byose bikirasa icyarimwe, kandi bikerekeza ku butaka bwa leta z'ubumwe za Amerika mu mijyi ituwe n'abaturage benshi cyane, irimo nka New York ituwe n'abarenga miliyoni 30. None byagenda bite mu gihe igisasu cya kirimbuzi cya Korea ya ruguru cyakwisekura ahantu runaka mu mujyi wa leta z'ubumwe za Amerika? Korea ya ruguru mu bubiko bw'ibisasu byabo bya kirimbuzi harimo ibisasu byinshi cyane bifite ingufu za kilotoni 200. Iturika ryaterwa n'igisasu kimwe muri ibi ryaba ari ku byinshuro 13 zose uburemere bw'iturika ry'igisasu cya kirimbuzi Abanyamerika barashe Hiroshima mu Buyapani mu 1945. Igisasu nk'iki kiramutse gituritse hagati mu mujyi utuwe n'abaturage benshi, icyambere kigiturika ku kanya cyasandaza urumuri rw'iturika rwaba rufite ingufu zirusha uburemere urumuri rutangwa n'izuba nyirizina. Uru rumuri isibye kuba ruhita runagagaza amaso burundu, ruba rwaninjira mu nyubako nk'aho ibikuta by'iyo nyubako bikoze mu mashashi. Nyuma y'uru rumuri iki gisasu cyaturika bimwe biremereye cyane. Mu gusandara ako kanya bazo uturutse aho cyaturikiye nyakuri ku murambaro w'ibirometero 2 mu masegonda atarenze 1.5 haturika byo kurimbuka kuruta kwimeruka, ibihari byose bigahita biba umwotsi n'ivu. N'ahantu hangana nk'umujyi wose wa Musanze, ahantu byibura imodoka agenda iminota 5 muri buri cyerekezo cyose yabiganamo, hangana nk'uko ahuriza hamwe ibibuga by'umupira w'amaguru birenga 440. Aha hose ibihari byose byahita bishya bigakongoka bikarimbuka bya burundu, kuko muri uku guturika kw'iki gisasu ahantu hangana gutya hahita huzura ubushyuhe burenze ukwatura gusa, kuko bwa bupimirwa mu mamiliyoni y'amadigiri Celsius, n'ubushyuhe burenze ubw'izuba. Bivuze ngo aho kwisanga mu mujyi nk'uyu waturikiramo iki gisasu, icyiza wahagarara ku mubumbe w'izuba. Ubushyuhe nk'ubu nta nubwo byatwara amasegonda 2 gusa ngo bushongeshe amabuye n'ibitare bigahinduka umwotsi. Iki gisasu kigiturika ku murambaro wa kilometero 8 uturutse aho cyaturikiye, inyubako zose zihari zasenyuka zikisenura hasi zose, ibikorwa remezo bihari byose byajya hasi ku butaka, abari aho bose bagahita bapfa rugikubita, ndetse n'ibinyabuzima byose byari bihari bigahita biva mu buzima n'imibiri yabyo igashyiga kongoka byo kubivu. Ku murambaro wa kilometero 16 kugeza muri kilometero 20 uturutse aho icyo gisasu nyirizina cyaturikira, hatigita biteye ubwoba, kandi uko gutigita kw'isi ubwabyo byashyira hasi amazu menshi ahari. Aho hose hakwira umuyaga utwika byo kubabura mu benzi, uruhu rw'abantu n'urw'inyamaswa byose bihari, ibiturage n'imidugudu yose yabihari, imyinshi yafatwa n'inkongi y'umuriro, hagashya byo kugurumana, ibisimba bigataruka, imihanda yasatagurika, ndetse ibiyaga n'imigezi bihari byashyuha byo kwatura. Muri kilometero zirenga 30 uturutse muri buri cyerekezo cyose cyaho haturika icyo gisasu, amadirishya n'inzugi byamenagurika ku rwego rwo hejuru, ibirahure bikamenagurika, ibikuta by'amazu bimwe na bimwe bikisenura bikajya hasi, abantu bahari bagakomeretswa bikabije cyangwa se bakicwa no kuba bagwirwa n'ibicecete by'ibintu byagiye bitumbagizwa n'iri turika. Iri turika ryazamura mu kirere byose n'ibicanga bivanze bikagera muri kilometero 15 kure cyane y'ubutaka. Ibyo byagaragarira abaturage bari muri kilometero zirenga 500 kure y'uyu mujyi wabaturikiyemo iki gisasu. Igisasu nk'iki kiramutse kisekuye mu mujyi rwagati wa New York cyahita gisenya byo kurimbagura quartier yose ya Manhattan, iturika rikagenda rikagera mu bice byinshi by'umujyi wa Brooklyn, rikagera muri Queens, rigakomeza mu mujyi wa Jersey City n'ahandi hafi aho, byibura hose hamwe hari ku buso bwa kilometero kare 78. Uti rero igisasu nk'iki cyava muri Korea ya ruguru kikagera New York biciye mu zihe nzira?
dore uko byagenda. Mu birori byo kwizihiza imyaka 80 y'ishyaka rya WPK Workers Party of Korea ku tariki 10 z'ukwezi kwa 10 2025, Korea ya ruguru yagaragarije muri ibi birori intwaro zatumye isi yose yikangamo, by'umwihariko Leta z'Ubumwe za Amerika. Ni intwaro bagaragaje banerekana ubuhangange bw'ingabo zabo ndetse n'icyo bashoboye gukora uyu munsi n'icyo bakorera uwagerageza kubayoberaho. Uwo munsi igisirikare cya Kim Jong UN cyakoze akarasisi ku muteguro udasanzwe, ari naho bagaragarije cyitwa Hwasong-20 Intercontinental Ballistic Missile. Iki ni ikimisire cya rutura kinini cyane kandi giteye ubwoba kurenza izindi misire zose zigeze zikorwa n'iki gihugu cya Korea ya ruguru. Ni misire iri ku rwego rwa misire z'ubukaka buteye ubwoba mu isi yose, ku rugero rumwe nk'urwa za misire ziteye ubwoba za Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya. Ni misire yakorewe kuraswa ku ntera ndende, ikaba ifite ubushobozi bwo kwambukiranya imigabane n'inyanja. Iki ni ikimisire gifite uburebure bwa metero hafi 30 ndetse n'umubyimba wa metero 2 na santimetero 30. Ni ikimisire kiri ku rwego rw'uko kikorerwa n'ikamyo y'amapine 12 kuri buri ruhande, yose hamwe iyo kamyo ikagira amapine 24. Ni misiri ishobora kugenda intera kilometero zirenga 15,000. Bivuze ngo iki ni ikimisire gishobora kuraswa giturutse muri Korea ya ruguru kikitura hariho hose ku isi, ndetse ni misiri yanitura hariho hose ku butaka bw'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika. Iki rero kikaba imwe mu mpamvu za mbere misiri idasanzwe. Ibaze misire iguruka ku muvuduko wa Mach ya 2, bisobanuye ko yogoga ikirere iri ku muvuduko wa kilometero 27 ku isaha imwe gusa. Ni umuvuduko kuba inshuro zirenga 20 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Ku muvuduko nk'uyu, iyi misile iramutse irasiwe Pyongyang ho muri Korea ya ruguru yakwisekura ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bitwaye gusa iminota iri hagati ya 20 na 30. Utu tunota tuba ari duke cyane ku gihugu nka Leta z'Ubumwe za Amerika ngo cyitegura ingaruka z'iki gisasu kize kugera ku butaka, byibuze bapfuye kugerageza kukitambika bikanga. Isibye ko kurwana n'iyi misire ari ukwikira igiti ugaseka, kubera ko mu kuguruka kwayo igenda mu kirere cyo hanze y'isanzure ry'isi ikagaruka mu kirere cy'isi gusa ari uko yacuramye igiye kwasa igipimo bimwe biremereye cyane. Abazi neza misire nk'izi barabizi ko zitajya zihagarikwa, kabone n'ubwo waba ufite intwaro y'ubwirinzi irenze kubiteye ubwoba, kuko n'ubundi iki gisasu ikiramutse giturikiye mu kirere nta kabuza n'ubundi iturika ryagera ku bari munsi y'icyo kirere, kuko n'ubusanzwe ibisasu nk'ibi bya kirimbuzi bigeragerezwa muri kilometero 4 kure cyane y'ubutaka, ariko bikanga bigatera umutingito mu isi hose. Iyi misiri iba ifite ibyitwa MIRV, ni Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Iyi ni yemerera iyi misire kuba yagendaho ibisasu bya kirimbuzi birenga 15 ku buryo byibura buri gisasu cyaturitsa buri hantu hacyo hihariye, ku rwego rw'uko misiri imwe gusa iba ishobora guturitsa imijyi irenga 10 igaturikira icyarimwe kandi iri ahantu hagiye hatandukanye. Misire nk'izi zirateguye kandi zose ziteguriye guturitsa ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihe Donald Trump yagerageza kurasa kuri Kim Jong UN wa Korea ya ruguru. Ariko se byagenda bite Leta z'Ubumwe za Amerika irashweho gutya? Yabyitwara mite? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.